notice that window the ma'am tam okcheri aduga ikhogi akhanaba pau nainabagi maro pau nainabagi ikhogi akhanaba program issue analysis ta ma'am mo khudan tam okcheri ngasigi oina hojik ki oina manipur da laiba anoba dynamic sai batare laiba conflict sigi anoba mayol ma hojik lakpa mahiru ma'am amana ikhogi ngarang dagi ahing yarek tuna ikmakoi na palibid pam dibid demand punamak pige dogoni haidana mukhi demand do pung mari gu bunga pige ni habagi maduge assurance am pirak pan maru moraga haiba assurance adu thabuk to pangthok pa ngai bagi ko yumi kup amadani ko na in adugi within a moment ne ko lady baje aduga ngasi gi maru ba national news sing the international news sing amasung manipugi कोई न्यूज़पेपर में आऊँगी मरोई हेडलाइन सिंह खाना नबगी तांग तो दिंग ऐसी से अदुगा ऐसी एक्सपर्ट इलेक्शन भी बजे यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम की सेक्रेटरी जनरल ओइन थोक गाई पोबीरिबा तमो सांतना पोबे तमो तार मुचरी काय खनु मुचरी तमो ऐसी की ओइना मपुंग ओइना नेशनल न्यूज़ द एनडीटीवी द हाई बजे मणिपुर स्टूडेंट स्टेज प्रोटेस्ट ओवर द ड्रोन एंड मिसाइल अटैक हाइबा पाव मा हेडलाइन ओइन यावरी अदुगा इंडिया टुडे द ग्राउंड रिपोर्ट आरपीजी अटैक प्रोटेस्ट hidden tensions in Manipur haidana Manipur hoji protest lakpasina marom orega tension ka hene galapagi marom oi hari Manipur student demand resignation of top official after fresh violence Manipur na hingja thulakpuna marom orega Manipur gi top official puna resign togadabani haidana ikogi Manipur gi mahairu singna demand tawri haiba policy economic times ki headline oiri Nagaland post Manipur gi students sing na drone attack ki madung protest tawkre haiba ikoi student protest ma yam kanna ikhogi report ngari aduga free press journal the ikhogi protest of students singna India gi flag longthok tuna ikhogi Manipur gi over flag ama half kre haidana ikhogi masigi ki pause mo fongi masida video protesting students remove India's flag atop Raj Bhavan in Manipur Thobal Manipur's Thobal admit the demand for action against those behind drone attack to kangu dugi mayap action logo do buni haiba demand mahiro singna India gi flag Manipur gi Thobal da leiba Raj Bhavan gi mathakta gi lokthokhi haiba simadi koi gi news si kitang pharakti taba news amadi oiri kitang achum dagi koiba question kitang leiri aduga masida the Hans India da Manipur student protest school closure admit ongoing balance surgery school thongona ngi marak sida Manipur students in protest over hai basi achoba news amu oiri makata na retired soldier kidnapped and body found 2 days later in Manipur haiba NDTV news ama lady prime minister indifference is unpardonable Priyanka Gandhi on fresh violence Manipur no hingsa tholak pusigi marak sida Times of India da report ori baji Priyanka Gandhi Congress ke leader sina hairi baji prime minister na masida karigumba amata attention utabaje masi ngakpi ba yaroi da moral ni haidana wafam thami Cookie ex-army Jawan beaten to death in Meitei area police used tear gas to quell haiba they can haral gi pawmlai aerial bombing through drones RPG as a tension slimmer in Manipur da hojik ekoi aerial bombing drone gi kuthang da bomb thadari haiba pawmayam lai pawmayam jigi marakta tamo ai maroiba news oina ding asi mairoi gi rangji laksage mairoi gi rangji laktrangi da ai subject amadi khakta tamo han puthok sauge national news su yamna ekoi gi ngarang ji news 9 da asar first ke hanagi DGP sorry asar first ke hanagi DG PC Nair na ngarang si fongdo khibasi Manipur da cookie singna drone kap khiba leite aduga long range missile na tragna rocket ching si na ba leite aduga Manipur da asar falsa kai dong da mission khan na ba taude haibasini adu targa ding ngasai gi koi Manipur gi people mayam na lauri ba khongi ba koi mairui mayam na sida thoga protest tori ba mayam ji la labza la asar falsa ke hanagi general PC Nair na fongdo yo wafam ji drone couple leite natragana ikhogi missile attack to bolite haragadi cookie singna haiba cookie militant singna haiba drones kapak ta taragadi kanana kapino haiba question ama som da kape mi di sidokre rocket lagre rocket pairakna hoji whole toilet amani pura pumchai chai ri je ade som da mi si ine mi myam sogi ini drone nifu yangai pairakna mi myam si dana soktana myam togre on the ground aduga whereas
asar first ki hanagi dg pc ne na haire bana madugi poaching dam si na belai te hare kanan ka po bisan dom pc na hare no pa je kari post to lai ja no se ma gumba india gi yamna kriyam sensitive oiba notice ki manipur gumba lam amada asam rifle gi dg oina ko ai ngam de dg oina pu se like kano sai ma khai na ta ani di purongani ar gi dg se ko kuina di pudam ne sai 3 4 ga di pudam ne ko 1.5 to 2 years kuma puram no wale masi kamai yenge ga na khoi gi kano se masi gi nupa se kari post to ji india gi army gi yam sensitive oiba sugumba matter da mana yam chauna chin thi bangam se yam chauna chin thi bangam ba haibdi masi gi mana kano da kan news channel da hai je pungang nang ngang ya bai type ta ngang se ngarang han ta kano da republic tv da kano gi ke ba ke se kari kese Delhi ki my representative tuna akoi kano da akoi indigenously made drone akoi yam line si na bunga mi aduga akoi drone attack cha thagi ni haina ma openly claim da uramne adigi se adu matung da mo ITLF kamu duna kano na moi gi ngasi gi kai ba se akoi gi lemata ki mathak asi dei da pokhai ba du gi statement moi na pire do moi gi drone and bomb gi factory hai tare ko rocket and bomb gi factory du da madu akoi gi do soi bide gi pokhai re na statement mayam pi ram ne si mayam je public domain da leiba ngata ne ko si gi general je ma idar like swa pa dra brand tra ga ngasai gi akoi manipur gi miyam na hai tare ko akoi miyam jina ngasai gi asam rifle je kuki gi misang changi na akoi na nan da gi akoi na hai le je mana mo he na kano strong oi ba evidence amaga pisal koi mong da chat ki do re mai je ko aduna ai wa kan de mase asam rifles ki kano na su ke ni ko kano se asam rifle na su dg asam rifle oira magadi kano dg asam rifle oira matung da ma promotion karaga nataga ma retire or bi ai ko ado retire men khalo ado ta zumai mathak da cognizance logadam ne government na ma na piri ba statement jingji mathak ta akoi state government na logadam ne mase maram di state government gi people ai ta ko state gi people da india gi citizen da community amana ngasai gi militant attack ama to ko ni ne ko masigi for da ngai ba mi jingji mathak ta akoi na fir lokotana adagi ma gi statement je mana kamaina haire no even akoi ba da dum ko pe akoi tv da kai des maina statement piri se akoi na ngangi me am gi source kai de no adai anchor na bi ba source na kai de no sumaina dum tawga ngasai gi ihause akoi gum khara na sum ngang ko akoi ai samak suni ko haija ai gum khara adai moi gum khara na sum ngang kan ihause sum fuel tok san bai mong da ke ni ko hena conflict se thok na mong da ngang khalak ta de akoi ngatak ta su government na dum step lo ya ba aduga ngasai gi sum bayam na high profile ba director general asam rifle guy lieutenant general rank leng ani ma se am critical ba command me ama senara ba adu mi mana manipur sum ba leite hai asam rifle daita leita wari ne wai asam rifle na mating pangi pang dia ai di mana general or manina adu di with course and evidence ib ki kari ki adu na lepsa gadam ne akoi gi mit di mamam ure manipur state ki police ka asam rifle ka thachan na ba ure ngasi ngang maksuni hojik leiba condition si da ko ado sigi leiba pot me amji mathak da yam daita leiba mi amoina adu ma post ma paramaga manipur gi dg ama oina mana dg manipur asam rifle gi notice da yam chawi ba asam rifle gi director general oina mana phamje pura maga na ko mai makha ig mi am leiri ne ba ayo maun da yam na misinform to ba por oi ta di man hai je chumamni hai tar ga di mau mai mathak da su inquiry ma chatha bai mathau tai ba maram di masi akoi state government na lo ga step ne ko akoi gi chief secretary na government jina ngasai gi ke ni ko mai mathak da kano ke ni ko court petition file to bra na ta so cause notice tha bra ma gi law gi niom am lem ngani madu to ba yam da ka ne na ta ga di sumba yam chaw ba khon ma se yam theng na re asam rifle gi colonel mayam na laik me ami salaga ngasai gi kuki gi maitai gi history se manipur gi history ai ta ko masi sing se loina ma akoi gi thuga ga leiram ba do leitaba lei ba do leiram ba moi gi apa ma mong da puna ba hona ba ko adu gi poching do sugum masing sidi akoi gi state government ne yam thuna step lo bam chage mai matak da ko ade even nahan gi keso ai ba kuki student organization delhi gi secretary ne ai ba kaino ma mana thola ga mana ga yamna bol roi na ngangi ba the anchor do na ga ang da mana noi adu di noi ko drone attack to we je noi accept to ra ga ai da mana to we khoi to gi ni ma si indigenously made drone ne adu ne ada ni ga na mana hai ri ba to adu gi lai ba kano ma yam do material adu gi ma gi kano technology adu ma yam do pok re loi ya ko na ti ko se tam ma ga kana no ma tam la ga na mana ma kha tam bi ra ga na he ga do ma ta ne ba adu na ma si jing je loi na ma sa ga na yam tu na
तो स्टेप लौरगा मसीगी कनोसे कहनी इंक्वायरी तौबगी दरकार अमा लेयेबको सिमतंग थमजगे मखा ताना माना अखोगी पीसीएनआर ना फोंदोइबो वाफमसिंगी याम मरुइबो वाफम मयाम अमा यावरी अदुना मसी खितंग नैनदब यादब एरिया खितंग आई लोकचरके मणिपुर दा होजि मणिपुर पीपल्स हाइबा तारे मणिपुर पीपल्स ना अखोगी हाइरेइबजिदी एविडेंस फंगाबा मतुंगदा तोंगन तोंगन मकुक थोंबा दायित्व लेबा मी मयाम अमना वाफम मयाम फोंदोर मतुंगदनेबा फॉर एग्जांपल मणिपुर पुलिस ना करी हाइग्रे मणिपुर की होजि सरकार पाइरिबा गवर्नमेंट जिदि यावरिबा यामना मसक नाइबा एमएलए सिंह इंडिया के होम मिनिस्टर दा सेंट्रल फोर्सेस सिंह विड्रॉ तो हाइबा जाइग्रे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन वीरेन ना अखोगी नेशनल मीडिया की इंटरव्यू कयादा असम फर्स्ट की कंसर्न से द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ फोंदोबरबनेबा अदु कनान डिनाइ तौदोइनोबा अदगी पीके मिश्रा ना करी हाइग्रे हानगी बेसिक की महांगना हाइग्रे बजी हिस्टोरिकली मतम सांगना कुकी मिलिटेंट सिंह अमदी अखोगी असम फर्स्ट की ओइबा मरी याम लई अदुना हाइबा पैरामिलिटरी फोर्स लौथो अकांदा मणिपुर शांति फंगनी रिजॉल्व तौगनी हाइबगी वाफम से फोंदोखिबा लेरे सिदा होजि हाइरिबा जे पीसीएनआर फोंदोइबा वाफम से सोमदगिना असम फर्स्ट लौथोको हाइबा बदी बानी लेरिस माना ngang फोंदोखिबदा इंडो म्यांमार ngखैदा ngखै ngakpada AR gi ahenba battalion mathau tai hairitam khriabini AR gi ahenba battalion ai je kaino last India na independent oira matungda Manipur se India independent oidringai da 2000 years ki history sida there were different political agreement political political treaty myam le remi ko sigi political treaty myam sida understanding leina na ngasai gi gi population gi movement je leiram dam na te ba khoina ponglom do occupy toromba khoina somna kanda Tripura gi ningthok da khoi ningthok masanu bi ko treaty yam lei ko adu sumai na population influx ti tholoko na te ba last 15 to 20 years 2000 1975 70 80 85 side ge hoga 2000 1995 phok sida tawgiba influx ma ma akoi gi government gi de tawgiba influx ade India gi Aadhaar gi system jila amatungda masida yam line na sai gi kani ko clan manabasing do masa ne na on gi ba den akoi na Supreme Court ta petition file tawga leibo ji delimitation ji state tawna ba akoi na onani ba masida hojik laiba census tawga da sida biometric ade gi iretina kai ga tawdana akoi census tawya roi kholoi ga na akoi na tawri me amje masine example ne adi mana general amane haega magi position do pham kanda India gi leiriba kahni ko conflict si manung da moi gi Assam rifle gi ngakang gi noi ne bagi dama ngasai gi moi masa gi face saving do tawna bagi dama po hengat pa kano army po Assam rifle hen na dakar oi ga ha du di adu di yam seng na ha do kana de wahi ne ba man di ga no na Assam rifle na they have been manning the border of Manipur border, not only Manipur but the Indo-Myanmar border along Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur ko. Sigi jaga sida even Bangladesh adi Tripura bo moi adum tawe ko. Adu sigi marak sida sigi conflicts hai moi na phasana tackle to biya magadi this conflict would have been there. Sile moi ko. Aduna akoi gi maithai gi naron gi movement oigera kuki gi movement oigera Bangladesh ki Bangladesh sorry Myanmar gi leiba internal conflict oigera asi mayam se moi gi general to general regular meeting to bangak tane ko aduna ngasai gi city pura ke ni ko mit to utchaisan bane ba if the government of India is going to take it seriously mana hai se moi na seriously lo go ita gadi akoi we have to people have to come out on roads and wage a war against the government I do never adum tara ne marandi ngasila iba protest if Assam Rifle was sincere and they had done their duty on time ko 50 years 70 years and 150 years Manipur the notice the lera bane pre independence era dei lera bane moje ko aduna ngasai gi khun da lei bada ngasai gi governance ta adagi moina mateng pa am me am civic action da pa am me am aduna community to army relation amadi moi sagalam ngane ko adu sagat poduna moina laitho urira natraga moi thabak to sincere oi dira abdi moina hojik see this is the right time see gi marak sida influx ma am je sini aduni adani na to kana moi gi duty to perform the way mo the army gi general amana minna uraba drone kap kraba ngasai gi forensic science da report lei rawa adu gumba adagi madugi mathakta government gi IB gi intelligence gi ma'am lei rawa si leina ma gum ne ta hairaga government na lawraga di natraga media da adu haibangam mi bo yam nokning mai ta ko yamna it is like a joke this is the biggest joke the army Indian army gi history da ko it can be said as the biggest joke it should be recorded with nung da haga thamgadam ne ba sugum general amana one of the top general of the Indian army has given a statement although we have got reports through forensic science through IB through different channels that drones were being used and short range rocket the indigenously made whatever it was used after that
that particular day, like 3 to 4 days after the rocket was fired, if some general is going to talk like that, then these things should be, you know, carved in stone, and it should be made a history that out of the so many generals of the Indian army, such person has given a statement. Adu haga thamo gudam neba. Mami masi matung now tau dana neba ina aise ko. So my antam jage. Okay. Manipur the thongiba ai sana lepak tagi ning arang news 9 gi ko interviews tagi ai Manipur myang gi damak tam ten ngai pa ja ho ge ba tare ko. Manipur the thongiba irang si gi matang da foreign fighters sing yawi have gi chapsa ba khudam changdam lai 3 PC na hai bani ko. Ana makha tan hai adubu Manipur da leiba furu hai badi naga maitai kuki lal hobo sing Myanmar da ayam ba loina leinari maram aduna imari gi oiba amsung laksin ba gi matung ina mateng pangdaram ba yai justify to buni ko tama adubu masigi chapchaba khudam di leite hai ni evidence leite hai ba agoi gi foreign element makhai yawe have gi andagi lansi da PC na hai basi evidence leite hai ri Manipur gi irang asida drone bom tha dei hai basi lan gini man hai basi aduga makhoi ni sinariba drone sing asi pokhai ba yaba machang mutum thada bangam bo oide rocket capsule le hai basu kuki ni indigenous oina sajaba pam sing oigani India ki mayok ta thabak tawba atopa laipak sing na chapcha na yosilam gani hai basu thajaba leite adum oina khulai sil na chingba mateng tongna na bo hotna rambadi yai. It's very confusing, and again adu ergadi if not high foreign elements in yaudraba, if not there is rocket, if there is no drone adu ergadi, and who is helping them, and kapa isi kanana no have a question to ni yam chawo question ama lere tamo ai makhata na lakchaning baje ngang je ai Priyanka Gandhi na yamna Priyanka Gandhi, not just Priyanka Gandhi, ai ki congress ki makuk thong balu ching basing Malik Arjun Kharge yauna ai ki tonga tonga fu me ma Manipur gi issue sing matang to phongdori maruina Manipur da nauna fresh balance lakpa adu rocket amadi drone gi oiba sigi anubo warfare technique me ama civilian mathak ta sinar pasigi matungda Priyanka Gandhi na haibaji Manipur da laiba anubo balance me am se thingna bu hona bada prime minister na effort ama pho pide sini man hairibaji aduga Manipur je hokiba chahi amaga makhai se mai cha aga lakrabani masida nungti gi violence roi murder thoi right thoi displacement thoi yung kai myam mai cha family myam destroy tawi miyoi myam amagi punchi myam ama mangrabani sigi marak sida prime minister na effort amada pida baza man haibada it has never happened that a state of the country is left burning like this for months and no one even talk about it. The internal security of the country does not depend on anyone who is. It is an essential responsibility. Masi prime minister essential responsibility ni have ni. Aduga prime minister na masida indifference amata uttabaza. Masida attention amata pida baza. Sing ngakpi from talk te have ni. Political party magi luching bana haiba haida baduna tongan bo wafam ama oiraga tamo haujik phawbada su we have started questioning the people that drone attack lakpa civilian attack to was condemned to buduni haika haidin question to no stage the head of this country India ki prime minister sina masida karigumbo wapam mota phongdok taba not just that haujik ki lairiba issue sida Manipur da la aga fawa masigi issue resolve to no bu hona daba and again on the ground pare laktring galaje issue resolve to ro adu su to bidaba sigi sida public the for reverse sentiments se tamo kamai feel dobi koi was ge kanogi prime minister na statement pi the bhai was se India ki federal structures yengum change ko prime minister of the country ko should be very concerned ai wa hanama or masu e do ma uthok taba natra uthok pa do na magi nga sai political gain na do da Manipur gi nga sai gi legi ba population je siga akoi gi contribution je as in India ko India akoi han jan hai do ni India hai ta ga di akoi gi kano dagi mathak te hoga Gujarat te ho Gujarat Rajasthan Madhya Pradesh Uttar Pradesh dagi ngasai gi somna kan Bengal bau je sidi akoi India na independence ki struggle de yam yaw gro akoi Manipur na India gi independence struggle de yaw ha bedu di ai wakhan de ai gi mod oina ai gi personal opinion oina akoi India da tin ka na British ka akoi lan tong na madu India gi freedom struggle ne na akoi na loboi wani ko adu di Manipur gi masagi oiba freedom struggle da fight to gi lan ne ko aduna ngasai federal structure si yang kan ngasai akoi India gi federal structures da mun yang ma matam da kari oina ubangam gya kan India gi federalism se home minister na direct deal to we ko prime minister jam secondary ne akoi gi keno to kan but then akoi gi ngasai gi prime minister amagi policy gi makha da home minister se work to bani na ngasai gi prime minister sina
करीगुम्बा माना मागी रिपोर्टिंग लौबा नत्रगा माना ngasi drone attack tawba kana mana condemn tawpagi akoina yengjani mudune ba koi praja site ko koi ma akoina law kholo haibaduna akoi gi sentiment gi wari ni ado kaigumba ma masamak laktraga su irang sina phajana cool down tawdana if it had been settled then adugumba position do lakpata gadi akoi di mongon confidence leigidam ne ba praja se ko adu confidence leitabagi mami ma uba aduga ngasai gi akoi gi hojiki kano se cookie gi kangbu siga leiba conflict se tuan political party na mase congress na horamani natraga moina horakpani moi adu promise na thokibni natraga moina kasmaya tawdai thokibni haibagi moi internal conflict sigi matang da mu yeng taraga dinga sa ye kano se ani maksina ngang se am taning da bai tare ko akoina pamisi kaino ai kan conflict se by hook or crook it should end have ne ko sida yeng do amna social activist ki type the politician ne yam ngang khala ga di ko action to to bai tare ko politician na yamna social activist ki type ta ngang khala ga di madu beram le ko moi ani mak to political mileage lo na bo khona re haibagi pot la e ba se samna da akoi uji drone attack tore si home ministry ki makada asam rifle je leibni different army ki block se home ministry makha lebe yauri ado masida hoji ki ar ki ex general amana ngangak powa se da home ministry na mana mawanda ib ki report leina mana ngang je taraga mai matak da step lokolak to je sisu matter mane ko only prime minister ki wana te ba ado prime minister ki policy sida akoi ki manipur conflict se kamaina lotion bagi mami uge hai targadi akoi ki political dialogue ama la ka dawne moi ki 10 ml jiga akoi ki leori ba manipur ki ruling jiga adagi akoi ki opposition leini myam jiga moi ga ngasi bawda phamin na bagi even prime minister ki level da bawda moi ki leader sing hai tare ko close do bawda yae ba to ko aduna kai dena madum likor kani moi hek tawu ko adugumba mami am to u phang da se yam disappointing oi ba yam na desperate kano oi ba hai tare ko aduna ngasai gi parliament da wange ngasai gi parliament gi lengak sine adagi masa gi lengak tune ani do defend to ga sum chatle ba conflict loi ba mami su de hai tare adagi akoi gi chief minister sine yam na confident oina is very confident oina mana haire 6 months ki manung da lan loi ni akoi center ga mateng pang na ga mateng lo ga akoi wari sana na tawre na haire ko suddenly after that attack hore then home ministry ki miyeng wakha da prime minister na so hai bo musu indian army chief se lai ko manipur de ko within a month the different kind of warfare je han le madu bi change la ga na different model da warfare tawre ko adu gi mo mayam lei ba hoi adu akoi na hai ba direct ta do makti wa moi maram di asam rifle akoi na pam da do khara lokthok ba hore adu ga jaga khara da crpf na sin bu jo hore bani adu ga sa gi yeng mata ne ma kyam kuina conflict se leiding da kari hai leitrakan ne kari hai ado main oina manipuri hai tare ko akoi manipuri including indigenous tribe sing aduga nagas aduga maitei pangan ko aduga even nepali sing ko akoi gi di phire bam da ka wore bojiti mandi whether akoi india manung da til constitutionally til le amne akoi thok ko su yadre hoji ko akoi gi ning mo su thungre na akoi aduna ne ba akoi na prime minister ga kano hai se akoi ma wangang di kai no mon le ba fet to manga bni na ko political dimension da akoi kari political step lo ga da ga do madu gi decision do akoi uji kai ma si da tha mani nga sang darak ta di akoi na sum ngai ri da moi warfare sin na moi na advance ba sum hengalak ba akoi na guha manung da le be ta da sum thamba si gi condition lak ta ga di akoi decision ma lo ka ne ba ko adu matam da di government of india na su kai su thing magi power do le roi aduna mayam na pami ngai si da akoi state government sina through governor su mana moina handak su kaino demand khara 8 point demand khara tham khotana tawre dana ko adugi madung da even prime minister sina manipur sigi potse resolve to ba hai bje akoi government dai su taksan mam change akoi pasana na to ko madugi point du yaw do male ko aduna nga sa ye akoi ye sakar chalai bagi demand oina to ga ko prime minister gi miyeng da manipur conflict se kamaina yengi ga ije sakar na zu discourse ko ma to bagi khot bagi dakar ma lakra adai time adai da kitang hena kano mangal oina ba hai tai ko sumain tham sagi okay amo ngasi gi le maroi ba pau habi tare ngasai digi aina aikoi hold tawgal thamba pau se ai puthok serke ngasi paper punamakta aikoi gi palve headline sing ai pathok serke nahal thodang da manipur gi irang loisel lo haiba mairo sing gi kongjeng manipur ninge governor amasung cm unaduna pungkun mari gi matam thagre sana lepakta unified command cm da sino haini irang hokre demand sing thabuk to onthok triba fawwa laroi haiduna mairo sing khoraman ge chen da hingyarek tuna leiri thawal dc office da thomjin ba mahiroi taraga nipan sokle protest manung da mai kai khangdaba nongmai mai kai khangdaba nongmai na panduna police personnel ama sokle sanai ba ke pauche ni ichel express da mahiroi sing mafam kaya da khongjang paksan na changsin gre police personnel ama de driver yauna mahiroi ke soktuna laikan lakre huyelan pauda cookie terrorist sing mayok ta imphal thawal kakching da khongjang pik than gre yamna mahiroi sing na
Chief Minister ki banglo masung Raj Bhavan da thomjal lakre mahiroi kun ge taruk sok pade gale kan nakre fibam lu basing sok fibam luna sok to basing discharge to gre akhoi ki demand sing thabak to thok tri badi Chief Minister ki banglo amadi Raj Bhavan mai thaba yauna akan bakong jeng jangselak pa yai mahiroi sing na phongdo ki wafam ni guki terrorist singing na micham miam halak padagi mahiroi lup taraga umdoina kusam naduna kakching da mi lising kun hen bagi khongcha chatkre habisinu helan paugi headlines oiri amuk pokna famda mahiroi sing shuti thadok khrabasu mahiroi myam thomjal tuna DGP amsung security advisor sindokna ba governor ga sem ga takchingre thawal dagi mahiroi kya sopan nangre police constable ama nongoina pangre thabak to ondok triba phawbo mayum da hanjalo re haiduna mahiroi sing ima kethel da hing yarekre ngai express ta mahiroi sing gi akan khongjen changsing gre so pan yaw kre governor sem udurun demand sing tawre mahiroi sing taliba demand sing mathau tawdroba security advisor amsung DGP moral ground to phom thadokpa Chief Minister the Unified Command Chairman Ohenba Yengur Lady Central Paramilitary Forces Punamak Manipur Hatuk to Chatpa MLA Yankaina Makogi Fair Lautokpa Natrabadi moral ground resign Toba Center Namitation the Stataba proxy war Kudakalepa Manipur Bukalu Natragi Pak Lep Chanaba Equida Tadu Haiba demand Equiki Punchi Amazon Lantumapang Drabadi Kanguna Labang Laroi Mahiroi sing Pulapulaga Aribu Pashin Aduna front line the Junction thing the Haiba demand me yauri Tamo Howjik public say highly public sentiment is no wang ba aduga public the frustration jo yam wang ba kaino to dui che khang da at the same time the government central government aduga state government le rivasi hojik sina rocket na tragana drone thing bang bagi pangan jo leite they are not able to protect and defend the people of Manipur ki territory should defend to bang bagi situation da leite adagi Manipur ki highway should protect to bang bagi situation da leite sigi situation je the public sing da yam insecure environment manilis sigi marak si da ne mahiroi sing na hor iba outbreak se sigi aduga mahiroi sing na pung kunmari ekoi yum da halaroi haidana ekoi gi mahiroi sing na ekoi gi phal khoram bandaga lei lek tana ga tor iba demand mayam sida kamai yeng ta mo sigi outbreak sing arang di tholi mayam se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯄꯨꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯃꯥꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯄꯔꯐꯦꯛ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯗꯣ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯪꯊꯈꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯁꯤꯑꯦꯝꯒꯤꯗ ꯆꯪꯉꯨꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯍꯧꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯅꯗꯔ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯊꯔꯨꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯂꯥꯏ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯨꯡꯈꯠꯂꯨꯕꯁꯦꯀꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤꯁꯨ ꯁꯂꯥꯏ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯁꯂꯥꯏ ꯇꯔꯦꯠꯀꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯈꯔ ꯃꯟꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒ ꯀꯔꯤꯒ ꯀꯔꯥꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯔꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯊꯦꯠꯆꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP ꯗꯩ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯣꯛꯇꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯁꯨ 8 point ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ 8 point ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯔꯛꯇ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒ ꯄꯨꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯏꯟ 9 ꯈꯛꯇꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯝ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯠꯃꯣꯁꯐꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯣꯏꯇꯠꯂꯒ ꯏꯟꯊꯨꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤꯕꯣꯕꯀꯣ ꯏꯟꯊꯨꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯥꯎꯠꯔꯦꯖ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯣ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯗꯩ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯨꯟ 18ꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ PR ꯂꯥꯛꯈꯤꯀꯣ
अदगी अदु मतम पिया लाखी अदु एजिटेशन मैम दुगी हिस्ट्री सिंगदो अखोय मैम फजना नैनरकान अखोय हुजि हुजि पामी पोचे कइनो अखोय लेंगाक से लेना लेना नेगोशिएट तौजायरा नत्रगा लेतना लौथोगा नेगोशिएट तौबा न हेना मपांगन कन राय पोतो अखोय मदु येंगम चंगेबको अदुगा अखोय प्रजागिदी बीजेपी से थाजबसे याम कायना सेंटर दा हुजि हुजि प्राइम मिनिस्टर की वारी अखोय नि अदुम हाइनरिदुनि असमना कंदगी तौरेबा थबक सिंजे अदगी आर्मी जनरल मना असिमाइना ngang about Bharat Sakarna Akoigi Matak Akoida Yamna Aran Miang when Yang Galibise Shugumba Adaging Hangi Kanogi Kesogi leader Duna Kano the Akodi rocket company civilian Harpase Akodi Adum Yaya Hoi Kano the Moina Hoi the Lano Pony Ahodi any civilian Harpase Yaya Bagi Mogi statement figure about the government of Indiana Madugi Oiva FIR Kaka Lokotana Madu Power Punbak M talk with the freedom Angala Tambase Akoi 60 TV I use Kayumba India government against the Yam White Wai Home High Gavo public against the High Gavo Mayadum Pala Caneva Adu statement period missing the free the Tato Tamaganda Akogi public city and pressure Tamaga Moina Akoi Wala Mogi Mongse, Kalama Magaya Puri no have the Hoi Prazana, who's a Kanaka never. Akogi was in the car is a kind of agitation Tauri by the any poison or Hoyusians or Kokomi or Fox or anybody was over. Anybody was Masigi, Massisi's case was any Lupomana agitation to Kumatam, the Akoy is in the same clear way. Akoina Tenerize state Gilengaxi Layga, Tenavana Pabra, Natural state Gilengaxe, into the Tenavana Pabra. Sumba outdress impulsive on the Amdoin to the Tolopota, Nasagi, Akogi Pali Velengaxi. Government Yana was a Masa BJP, you know, Utoning the Bagia Tareko. Utoning the Moina have the Tabidre, Utoning the Bagim Mamiduma comes and Graga, and I outdress am Chan Tolagana Hang Pia Galagan, the young when high with the no Yagi, the Guinea Pia, like a kind of like Toki, Moy Dita, MLAs in rulings in Jacob, Moy Dita, the like Topia, Nova Zagato, Pangagadi Madugi, Beramas, Lane, Aduga. The question of the Laxoke. Masi publicly wahangni ko publicly chinna thokna hangdraga jo thamoi de loina fawbi betuni ba aikoi ki hojik manipur da ihogi dimension ji khoni yengbada ngarang soi khoi mahiroi sing hore yamna adum public sentiment duna ne ba numidang amadu su ihogi mek ta hore ko adagi any manipur ki kachin amna kakching do be thobal do be anywhere moirang do be ihogi adum mong amata adum hogi ba but aikoi da yam singna mayek singna hojik udaba je ada aikoi da leriba voice chidi horiba city yam unified command ama aikoi Chief Minister Sino Hariva, Chaman and movements unified command, zero never later Mamido never taris. Public the mainstream gi Akoyo, CA protest or human rights violation, first party or Equino look Mamsiki coordinating body, same Akana Maduki coordinating bodies in a later Chapaneva. How's it manipulate later Vanate or Nation Mams on the Panzero Hetare, Apex body, Mamma Hetare, Tamos Apex body, represent of it. And Apex body, Mamsiki over coordinating bodies only. See me, I'm Lena. I could under one command, have it under one chain of command, Manipugi Yamna, my chamber, have it clear over clarity labor, people aspiration, see the Yumpam over Madu reflect over demand, color the Yumpam Orga, movement consistently Chanchalapugi, Mummy, Shunta Tade, Vatamo. Aduta, the Vaduna Marum or the Kanda Machi, the Gi Sugumba protest or brick Mamma Prazagi sentimental even in the Toga privacy. Karigi the Moktonomasi, I could give civil society organization, ma'am, later, I could mainstream civil society organization, ma'am, Zena, movement represent of Ngam Kariginos in the Mokai. Movement civil society represent of the Vedati, Ahoyi, Nasagi, Ahoyi was a lady. Labor issues in the Yamna volatile women with the Giko. Means the Masamasagi sales general loy from the Masai film the Loila, Nangsu, I was say, how they say no like either Kanagumba, do no like either do non partial, the Nangsu, and Karna Havana Kaut Hoganangi agitation to hunt our Caneva. Masigi, example I was a Akoyi Iran Toiba Zarasing any civil society, Akoy, Yeremi, anybody in a Sangumatum, the Madugi outrace to the Akoing Tang Tang of Tavneva. Mamdi Madugi preparedness to Lakeva. Aduga Sigi Iran City is some political demand, Akoina Kayumba, Sigi Nangi, CM the Unified Command PU. Holo have a public market the market with demand of between Mana demand of the city. A city public no in a market demand of Vilere, a Chief Minister, Unified Command PU Netter, a Hoshidore, and a Hoika with demand of Dino. MLA Mamsina, Tauzagadova, Magi Poneva, Moigi, BJP political party, Masagi Waiva, ruling MLA me from the MLA 40 Panapangi and Hangido. Nangi MLA 40 Panapam Gibrava. Although Akogi 40 Panapam Gidava,
जगह सिंह दो constituency सिंह दो अदुगी MLA सिंह दुगी public leader सिंह दुगी मथक ता protest तौ दबिदा नसागी अखोई की कनो दा central command जी दा DG अदु अदा की मथक ता अखोई ने protest तौ रही मरम से कई नो से अखोई मनुंग दगी तुम ज्ञान ताबम थोक तो वारी वो ज्ञान ताबम थोक तौ ना अजा नसागी अखोई की होजिक ले जीवा होजिक मणिपुर दा protest तौ की मौंग से अखोई की कोकोमीना लिट तौरगा मसी जगह में तौरी फोक्स लिट तौरगा जगह में तौई अदगी ngसागी कनोना नंगी कई अखोई अमुकोना लिट तौरगा जगह में तौई UCM की जुमागी मसागी इंटरनल प्रोसेस ले असम राइफल की मतक बॉर्डर पिलर की करी करा अखोई थेंगनबगी होजिक तौरी अखोई इंटरनली तौरी है तारे को डॉक्यूमेंट सागतना वना है दका ले मतमदा मसी की डिफेंस आई ngसा हाइजेबदो सी आर्मी जनरल की मतक अदुदा अखोई लोइनमक राउंड अप तौरगा तौरी को टेक्निकली अखोई तौबे या तौरी अदुबो ngसागी सिचुएशन से लुसलक तारगदी ngसाई पॉलिटिकल डायमेंशन अमा येंग मतमदा अखोइना तालिब डिमांड से ngसाई हुजिकती पॉलिटिकल डिमांड अमा ओलाबनेबको सेपरेट सी हुजिकी प्रोटेस्ट येंगोबा सीएम की ngसाई केनो जे अखोई की गवर्नमेंट जे यूनिफाइड कमांड पीबी होना कोई डिमांड तौरीबको ngसाई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबे यारोय हाइबा डिमांड जे मु ngसाई पनबदा याम कायन यावक्त्रे अदुगा टेरिटोरियल बाउंड्री काइबे यारोय हाइबा जे मणिपुर काइबे यारोय हाइबा जे अखोई कॉमन खोलाउनेबा आई अखोई येंगा नमसे अखोई की मसीगी एजिटेशन दा थोपीरेबे लीडर सिंह हाइ तारे को लीडर सिंह येंगो ngarang इचिन नाउ सिंह दो अदुक फजेना प्रोटेस्ट तव कांदा सीएम उनौरे उनरागा मदुगी प्रोटेस्ट लोशन बमदो लोशन बगी मवंग दो ngसाई के नि को अखोई उनौरे थोले एसपी न इंफाल वेस्ट एसपी न ngarang हाइरि दुनेबा उनौरे थोले नोगी एजिटेशन तवबम थोबा तवहले डेमोक्रेटिकली नोय अपाम दो कोई पीरे आइदि ngसाई अखोई न ngasi बाउदा एजिटेशन तौरक मतमदा अइना CSO से सुम लोइना को मतमदगी होरगा अइना मिन्ना उरकोदा कंगला ममांग प्रोटेस्ट तौबा गाइजे याम रेयर नेबा अखोई फंगदे प्रोटेस्ट तौबा CM की बंगो ममांग फममगा प्रोटेस्ट तौबा गवर्नर ममांग फममगा अदुबो यौना लामजलक हाइबजे सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव अमा यावरा वरी वो रेड जोन याम हाई अलर्ट जोन नेबा सी यौन संगम बोते ngasi numitjira mu yengoba ngasi kambo amna protest tawgeona kana ngasa pung taruk te konwang sang yaudreba कोनोमांगी कनो से पैलेस कंपाउंड की गेट ता पुलिस मैम खिल ले होजी मिनु थोंग थत तो होरे वारी बको अदगी होजी का मुका नंग सिगी कंगला ममांग दगी खितंग चथोखिबदा कैसापालोम दगी मुक चंगल अमरोय अदो दादी प्री प्लान मोटिव से अखोई की अपुन पोचि थुगाइनबा ग्रुप अमसु ngसाई के तारे को एजिटेशन के मॉडल से ngसाई गवर्नमेंट न पाम मोंग द चनन न होनैरा नत्रगा प्रजा न पाम मोंग द चनन न होनैरा हाइबगी अदुमाइना खनबगी मोंग अमा लाकपा लाकद्रा अदु पोतने लाइसे को हजिक से क्वेश्चन से आई को UCM की ngarang wasak logi base tamo yaung ko UCM की 2024 अमसुंग 27 फावगी थोपु गदब सिंग wasak logre इंडिया लेंगा द मणिपुर थेंखांग के अरक थुगाइना बो होन दुन लाई दिरेन अदुगा मसिना आई की नारो थुदांगी पाउनी अदुगा लोइना फ्रंट पेज नक्तनी ह्युलन पाउदा मु हाइबना इंडिया लेंगा थिंगना ब अपुन ब अपराइजिंग म मथौ तारे YK दिरेन अदुगा UCM की थोपु सिंग लाइन थौ सनाम ही की ममांग wasak logre तमो हजिक UCM ना यामना मरुइबा वाफम अमुक फोंदोरि हजिक लेरिबा मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट सी गी मयोन से कनादा ताइना गदगे हैबगी इंडिया लेंगा थेंगनबा ताइ हैबगी वाफमनि मरुइना सिदा एकोगी कुकी थेंगनजी हाइदबिदे इंडिया लेंगा थेंगनजी ना हाइरिबजी याम सिग्निफिकेंट ओइबा मुप अमा UCM की ओइबिरंगने ना खाले याम तिना कमेंट तोबिरो अदुगा आई UCM गसु मरि लेना गदोबा CSO गसु मरि लेना गदो वहंग अमनि दे लाक्से गेतम प्लीज हजिकी कनोजे इंडिया लेंगा थेंगनबा हजिकी नंग सिगी ममांग द हंगंबा वहंगदो अदुगी लोइसलकपुदुगा सिगिसिगा दुम समझनरकान हाइ तारेको समझनरकान हाइ तारेको अखोई एजिटेशन जे अखोई मैम जे कमांड सेंटर जे पुंद्रगजो अखोई से पाव फाउदोनबम चंगेबा पाव फाउदोनबम चंगे अखोई से एजिटेशन तौदोरिको अखोई सपोर्ट तौबिरो अखोई UCM नबु तौरसु कोकोबी नबु तौरसु CCS के नबु तौरसु फोक्स नबु तौरसु अखोई सेंटर मैम जे MSU नबु तौरसु KSA नबु तौरसु अखोई सेंटर जिंगले पाव फाउदोनबम चंगेबा मरमदी एंड पॉइंट दुदे अमा खतने हामनिदा अदुना सिगी अखोई gi ngasa gi पाव फाउदोन दबिदा एजिटेट तौरपसे अदगी अखोइना अमना हाइबना अमना तानिंगदबा मोइना तौरदी यारोय सोलनी हाइबे वाखलोन जे अखोइगी टेबल की सिदा हाना वारी से सानरकान ए नोइना ngarang तौइदो सुमाइन तौरमदि हेना मपांग कनगदबने नत्र हेना प्रेशर तौबंगम गदबने हाइबगी लेवल जिदा तौद्रगदि को ngसाइगी अखोइगी थबक कुतौ जे CSO सिंगना ब्लेम याम तोइन तोइन चारि जे अखोइना एजिटेशन जे याम कन्ना तौरमकांदा प्रजाना मागी कनो से इहुल जे लागांदा अखोइ मफम आंखंगदना मांगिबगी अदु नत्रगा वारी साना थोगा तुमिन लेगिबगी मानबगी मौंग अमा अमुमुक लाकोजे मसिना प्रजाना CSO द कॉन्फिडेंस अमुमुक मांगबगी मौंग तौवे हाइतारेको आई वरी घाटिंग साजे बतामो को सी मतंग सिदा तामोन कुम्बिनिंग गुजु मैम लेरंगनी मखादा हजिकिने अखोइगी ममांग दा अखोइना तौरंबा आई ngasa हाइजबदो सिदी पॉलिटिकल डिमांड नते आइजे तोवान तोवान जगह दगी माई ओइबा प्रोटेस्ट तौरिजे
mai oibe protest tor poi maram se kaim na te ba sigi se yong ko nang song nang da sugnu da mu kam na ani ngale ga le ta ka mu kam na ani ngale moyang da bom mu da re adagi tong awi da mu taw ani aduna si je command center ama khata na operate taw bagi ngam direct operate taw ngam ni ai ba du gi border line wang ma da le re ba maram di si di mai magi segment du da le ba CSO sing club sing adagi satra na role sing mai thodang do lok pai ma thok tai ba ta bo si chume ta mon ho je habi ri in terms of ko lan gi na tra na defense taw bagi hai tare ko gi mai khun ngak bagi khun gi oiba magi prerogative lai gani loina ta mo ko si de adagi den mafam du gi oiba tongan ba condition tongan gi ni circumstances tongan gi ta that's quite true public ka lai ba confusion si ta mo ko ka han ta khre gi si ni ground da imam mai ra pai bi ka na ka hai khre ge ba ai ko ngasi na CSO amana mai ra gi release lo haram ngani hayeng dana phom mai ra kani amaga amada manade public the confusion cam chauna create away hojik yo sigi create away confusion se ko accept to bom change ba si tawde haido on ground reality lei ne ba sigi ma'am aduga ai question tawri ba CSO sing na tawri de khuninga ko sing na demand tawri political party ma'am bunjan biyo ai ke rong ruling party sing bunjan biyo na while ai gi tamo ai sindong lusion jage ko CSO ma'am bunjan bagi wafam se bunjan ba je loi bunjan lo ha na te ba just aspiration to the interest to the represent of bureau coordination to the lay bio have never CSO sing da ina tamo tawde have na te ko CSO sing na people je represent or kanda yam kana thula ka dum jadana thabuk tor ini ko but the question is we are questioning the accountability and responsibility of the government adugi responsibility and accountability to public na CSO the question to oi drive sini tamo have nang oziki den ozi haiba poto public na to reba agitation sing je agitation sing je final end point lakpa matam dadi nomai kapna bo gera ama bo gera political dialogue amadi soidana lakane ba ko CSO jidi leitrasu ya pone ba ama omde yeng ta de nangi local leader me amduna mai magi worker me amduda phajana move tawga aina ai local leaders sing na mai workers sing duda aina CM da horen chala hai do je si ne na ngasi karamta na ngasi baw da harak prane akoina local leaders sing je sideline taw kan da CSO ga club sing da sum miyeng changchal laga leiradi madu la loidro club na nungdang ge do gi anu bi me am puthoga maira rally chakhala ka doino club na ke do chakhala doino politically instigate tor pai na tro akoi gi demand je akoina aina ngasi member of legislative assembly oina phamma targasu ai praja gi sentiment do khangjai imam yam rally chapina ba ai thau pangjar ke hawai pangjar ke cheng pangjar ke na highway muta aina horen assembly da protest ogni miyam su horen ai protest o matung da mayam aina tawi do yaning ngai gi support to biyo na ngasi bawda leader am ta tholak pro na example ne ba wari bo ba amtang yengo ba nang CSO punjan do to an tham ro ba akoi mayam na khwai da gi yaraga thambadi CSO ji nate ba akoi mayam na khwai da yaraga thambasi di karano elected representative ji ne ba elected representative ke wo role je walak pata ga di ko political situation ji change to kane ba political situation change to kone na magi political affiliation lei bani na ko political yenga na mai affiliation lei bani na agitation ki model je tongan lakani vocal tongan lakani tawadabu end point ni kamai la ka da ge hai kanda last di one table da famina ganda akoi na tawi we agitation ji da point khara anjan ba point khara changjan ba point khara handok na du taw kan final talk ma taw kan la ka ne ba sigi mark da praja na khara wa ba si di akoi manipur gi situation jin ne ba CSO sing sina mana ha di taw no di kanam da su haira moy ba akoi UCM na no da ko mi ne ha di taw no na akoi UCM gi member le sing da no da hai di ba aram bai na ha di taw no na akoi no da hai di ba CCS ke ha di taw no na akoi no da hai di ba ko hasik di akoi yo jig le ba manipur gi nang yo jig keno se hosik le issue je khamba sidi moirang dagi le CSO su daka hoi adagi ngasai gi kesampat ki CSO su daka hoi wai la kai su daka hoi kakulong ki CSO su daka hoi mamdi moirang da mai chalak wai je kakulong ki CSO duna akoi me am apun bagi wena samna da keno framework agreement da territorial integrity council PBR hoi ha se yam common no demand sidi asomna kan yam kai ne impact to na te ba sigi organize to di yam lai ba kai no sidi club mayam do pau phona ga kan da iman noina tantra to the station to biro noina manga to biro yeng na maira release piro lo yaeba sidi suddenly tholok impact mayam dugi government na akoina tawaning basing du tawrak tabagi impact ne bala ise aduna ngarang gi angang sing duna tholaga ichinau sing duna marin leina tholaga ngarang tawraiba ngarang ulaiba agitation je khangba masagi oiba pau masagi oiba sentiment dagi tholaga tawjarak ba agitation ne base aduna ngasagi luei di kaino ha kanda maduda agitation tawo matungda akoina madugi wari sana badugi dialogue to moina haiba dialogue to akoigi achobo CSO singjina so moina pamre poto chumata di madu endorse to bam changeba akoina so moigi support to bim changda adu da mo hoji se kai frame lakani
मरुइना सेसो मैम के लाप याबसे तमोगी स्पेकुलेशन दा तमोजो इकोगी लुचिंग बमनी ओइबिरि बसे हजिक लुप अमगी अदुना तमोना हजिक पुंग कुन मरी की डेडलाइन अम थागे हजिक पुंग कुन मरी जे ngakki manung da loirani ada pung kun mari je loira matung da demand je deliver tawraga di tawre aduga demand je loinak deliver tawga yabogi uthok photo di leiba mande ai gi wakhanda aduga masima tawraga di yam fare well and good adu tawk ta taraga di adoi kanda ikoi sheso singi kari fer lakpe madu ngasai agitation tawriba kangbu duna atopa leiriba manipur gi punna tawmina da ba yadabani na ko agitation tawriba kangbu sina anybody oisano ko mina bo so amena bo so ko adagi satra lup singna zo so adagi college ki secretary mayam masa madan da paw phongna ga tawjarak bo so ko atopa mayam siga pulla chamina da yadabani na 24 hour deadline je fara ka na mo invitation ma so in torok pe ko adu tawra matunda mayam punna phamina ka na kamain tawsi ga do khana ga da matter ne aduna aina masida hekta comment sumain oini sumain tawne ha adudi yade ba aduga sai ge aina sai je adudi yam chumba pot ne ba akoi gi agitation line je ngasai gi local MLA sina moina akoi na kwai ding ya CS odi mathan semjar ko ne ba situation du tawra ko adu local MLA sing di constitutional akoi na vote pi ra kan da chahi ma je noi me am na akoi sena wen thagat kyu ga ta ne ba adu moina matam jan thabak taw ta di different form of agitation la ko je masan tam ne ba sidi moina yabhum to ya wane tamo thobal HP office mamang da landfam oigre police ki gari mai thagre nongmai na pan be yauna police ani mahiroi yauna mioi taraga mapal laikan agre haba marang thobal gi violent protest gi report ama kak ni mesaina huyan pawdi lo khochabani tamo ikoi gi mahiroi singi protest si not just ngarang infal da gi protest ting nate ya report ta kakching da thobal da ikoi yam chaw na haiba tare mahiroi singi protest laki aduga thobal gi sina yamna hotspot oira kana masidadi violent oiba protest laki bagi mami tai sei mahiroi singi oiba violent protest se outbreak torok paje masi tamugi mi yeng de kamai ne yengi masi kari happening ni simtas any protest ama laita di protest ama tawta di ko madugi ngasai gi tawning ba kangbu amasung tawning da ba kangbu aduga mi do yamak pani na ko ka ni ko masi akoi manipur gi wa katana te anywhere in the world da ko apa tabak taw pase direl taw na ba na ba group ama di soidana sum yaw kadra ko da ngarang ai no sikta so amu hajari du ne ba akoi gi imphal valley manung sida DC office sing lady basing adagi ngasai gi CM gi secretary leiba secretary gi manipur secretary leiba governor gi mamang sidi yamna high alert oi jaga ni sibok changjan ngam ba bi so yam chawba achievement amane ba any agitation ne ko aduga ngasai gi DC office gi mamang na changa ganda memorandum gum ba piru ba loira phauda amung nung thomjandana adagi kano tawdana tawjidi akoi agitation sing do mai pakpa gi mami le ka na thola ga gyan dana khoi gentleman nature ma tawga chatpa gi mathau ma su tari ba ko adu na tadana khoi na yamna behavior se am lana tawda ga di akoi agitation do yamna aran ma mong da fail tawpa agitation ne aina chat kha na ngasai gi aina jabu do sarkar jina control taw ngam re na article 355 je CM na lamu lei hai amu kambu amna mu leite hai unified command ka ta pibne hai adagi animated kano governance amu animated kano mu tawge na mu hai wari bo ko akoi gi lengak si ju ngasai ge ni masadi dum kan ge hai ba sarkar di kai loi hai ba ko akoi de MLA de dum oine akoi pham thadu oi de dum hai ba ese animated kano ga ise pham je thadu oi dorim ne ba ko adugum bagi claim adum tawba aduga ngasai gi agitation angang sing agitation tawwa jaga sida nung na thomak ba kholak ba adagi ngasai gi nomai na khang da ba kamu na nomai ka pe ga hai jidi agitation tawriba lead tawriba akoi chin naw sing duna jo madu karam college ta gi satra yawgi bano kana yawgi bano adugi matai da leiba mi na kana no adu phasan yeng thokan na ko madugumba kai untoward incident sing do thon da bi da agitation je tawba ngam bagi pangal du phutok pai mathau ma tai ko adu natragadi akoina tawriba yam phajaba agitation je yam lana chatkini adagi amaju kaishambada na nungdang tawkan police na akoi video ma viral oi ko mi angang sing chela aba gali manung da chela aba do moina ga tanaraga heta direct no mai caption ba man bagi teargas sel do caption bagi video ma su viral oi adu ma du su police na moina su khara hangadab ne maramdi adagi nahan gi karano CRPF la asama FL la nupa ama ima sing protest taw da mana ko ngos mai ga menjal la ga taw do adu indisciplinary action lo khona ba madu lo ge step yam lo khot kadam ne amni da koina sarkar jine nungti ge FIR kya file tawi kari tawi madu gi kari step lo gre adagi public prosecutor na kamain taw gre ade army court na kari taw ai hai bise laga akoi agitation sing ge chumna charan bagi sarkar na ju step sing do lawri na ama change ba ko adu di na tabida drama gi model sum tawdi madu bera yam laine
tamo aroiba news oina news subject em yame adu koi time limitations in ni ngang ji koi gi Delhi da pangthokpa press koi meet amakak tawi haiba Delhi da pangthokpa press meet se Delhi Manipur Society the Maite Heritage Society Ningol United Progressive Initiative the Maite Alliance mayam si koi ba pun press meet ni haiba press meet se da Maite Alliance ki spokesperson malemi thojana phongdo ki wafam da hangi wang ji aerial attack kana ayaba pi bano haiba wang ji ni aduga masida demand tori bamroi wafam sing adudi state asida central amasung state forces lishing humdra muk leirabasu nongthaki attack sathagi ba du laibak thibani masigi matang da mangjung na ngakthok na thorang amate tawkide thawung adu terrorist sing na India gi citizen sing da sathabani asigum tam thireba crime asi sathaba mi sing asigi mathak center amasung state government na matik sab action lokot kedabani in 2001 da chanagi ba suspension of operation gi ground rule da mapung phana chanagabani hiramasi matang thamning wafam di state government na ground rule chugai ba kanglup sing matak action lorokani haiba gi thajab thamli hiramasi gi mari lena state government na joint monitoring group ki pauta matungina state government na su asi handok pagal loina matik sab action lokot kedabani haiba gi wafam ma phongdori marui na tamo handaki aerial attack si gi ayaba kanana piba no haiba wang jinang Delhi da phongthoki press meet chida thami wafam se kari happening ida अखोई हजिक हंगिबा क्वेश्चन सिंग लोइन चुम्मेबको चुम्देदी हाइरोयबको आयामना लोइन चुम्मी माइ माइ जगादगी माइ वखंदा माइ ओपिनियन पिनरकोनेको तबदबु अखोइना येंगदोसिदि कैनो हाइगांदा अदोइदुदा लेरिबा डिप्लॉय तौरिबा आर्मी की कंपनी सिंग सीआरपीएफ की कंपनी सिंग अदगी पुलिस की एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन सिंग ना मदुगी ड्रोन अटैक तुई मतंगदा लीगल ओइबा करी स्टेप लौखलगे हाइबसिनेबा कोइ येंगदोइसेको अदा ngसाइगे अखोइ हजिक लेरिबा कंडीशन जिदा ड्रोन अटैक अमा तौरे ड्रोन अटैक सी फोरेंसिक साइंस नान मोयरांग चपो को याउरीको फोरेंसिक साइंस की करी मोय मैम लागले में अदुई मतुंगदा ngसाइगे कनो से मदुदा तारिबा ड्यूटी तारिबा ऑफिसर सिंग कैप्टन सिंग कमांडर सिंग दो मोई मथकता करम एक्सप्लेनेटरी कॉल तौरगे हाइजे कोइ होजिबो क्वेश्चन अमता हंगद्रीबा अदुना ngसाइगे लेमहोंगी आर्मी की सिना मागी अदुगी जगह दो यूनिट सिंग द तारिबा मोगी ऑफिसर सिंग दुना मदुगी जगह सिंग दुदी अदाई जगह दे काफखलको मतम द करम स्टेप त करी द काफखली नो हाइदुना हेन मरु ओयबा अतै दी सिदी पॉलिटिकल ओयबा अदे सरकार द खोइना हंगबम थोकबा क्वेश्चन गा तने बसेको अदा मनुंगी ओयबा पोतुदी अखोइना यामना चंगसलगा येंगबगी नत्रगा आर्मी ना खोइदा ओपन तरो ngasi बाउदा आर्मी पीआर स्टेटमेंट हम थोलक तइनो अदगी सी एम सेक्टर दगी स्टेटमेंट हम त थोलकते आसाम राइफल की पीआर की स्टेटमेंट हम त थोलकते मोगी एक जनरल में हमना आदा काय काय नो चलगा टीवी द पा ngamwane अदुदी आइना ngangi सिगे चमना द्रो दी ऑफिशियल ओयबा पोट हम त नते हमनी हदि पब्लिक दा आइना होजी पब्लिक दा हाइबा मतम दा ngasi जे होरेन नुमथिन जे छात्र मैम जे याम सावन गे आदि आइजु अदुम जी टीवी द पा ngang इंजन gi ngameba अदगी आइना मसी बैलेंस तौगे आइजु आइना बैलेंस तौबो दुम याय होजी आई फमी चौकी जिननी को आइना आइजे सोमना हंगबिरो कुदुगा को अदगी एंकर नजु मसी होरेन जे इरांग जे कलन जिरा आइता दि ना कन कन क्वेश्चन हंग याय अदुबु तौगदब थौकदि कनाना नो गवर्नमेंट न तौगदब न तो गवर्नमेंट न तौगदब सिदा तौगदब थौकसि गवर्नमेंट न तौगदब सिगी मथकता आर्मी की जनरल सिंग जिना अखोइ सिदा लेइबा ब्रिगेडियर सिंग जनरल सिंग जिना मोइदगी करी स्टेप लौरगे हाइबजी अखोइ हंगब्रा नत्रगा हंगदिब्रा अमो अदु एगे इंडिया के आर्मी चिफ न मणिपुर द लाख पजे Indian Army chief no Manipur la ko kan da ikoni expect to if we are expecting anything from any responsible member of army na to India ke armed forces te ikoni expect to hai da ga tamo India ki army chief Manipur la khrabane tamo India ki makok thongba ikoi mi Manipur da lakta ba leitreba even India ki high level top security meeting Manipur ki matang da review meeting ta urabane ba adu if there is anything we can expect out of it adugi mayam ikoi expect to bu phangaga di tamo ngasi irang se thokam da bu yai aina haije adune army chief na lam matung tha pha de ngai da rocket pairak paise kilometer ani tangoi jo ahum tangoi jo rocket pairak paise moi explain tau dong na to moi gi general sin dang ga damne noi kamai na misinform oi no intelligence fail kamai oi no adagi KSO gi secretary amana kano da republic ta hai du di ma di akoi di kap khini akoi kap is justify tau hai hamne aduga moi na mana hai ji di akoi di India ga lan soknam na te akoi ngasi baw da Indian army do noi ta kap le hamne adu under the nose of India government ki moi gi mamit mamang da khulai se dum sa ya za la India adu ne aina hai ge that is supposed to be answered by the generals who are stationed in nearby companies okay potone adu ko government na hangbam thoi one wang yam hangpham thoi adu wang mayam so hangi adu pakhum do phajana pi da basisu yam maroi ba awa bam ni pakhum gi mathakta aikoina hairibadi adum hanadi so adum haijabaduni the government jina public ki aspiration mayam je address togodobuni public ki concern mayam je address togoni and above that they have the responsibility to defend and protect Manipur
and to protect the people of Manipur. Adu kakten ni demand je adu protect to gum da bata ga di miyam na adum question to rakani madugi accountability to the government le fam tho ya badani matang sidang asigi news analysis ki ekoi ga khanaba program je ta sar ya vi ba United Committee Manipur Youth Assembly Secretary General ekoi tamo sata na hapum mo ngana thaga chari kai khun bu chari loina ngasi ki program se hudi ki loi fam yang ta bi ki Manipur miyam bu thaga chari kai bu chari miyam thaga chari